بله بین ران کاربردان به تصریحا و داخوانی حسن روحانی گلک زیده بونه بحر اسپی دریا اسپی یا ناوین اون بینن سر و دریای چه معمعین سیاسی نه چه صراعات سیاسی نه او دریا گلکی دولمند دستر ولاته که اقلیمی بگیت و دریای ایدی پشتاوی گرمه او دریا هر سه چهار قاره دنیای به هفرا گریده. دکتور احسان عفرینی او سیاست مداره لباجار مونتريال یا کانادا گلمه دکتور دمات باش به گلو تباوره هلو مرجو شرطو مرجو و برجواندين ولاتين دين باندوريا ولاتين دين وصاب خازه كو فعلا ايران عراق وسوريا بهافرا قريب ده لحلب درباز به روسيا مجالي بدته للازقيه بتشسر بحر اسفي هي لا علاقه تمام بك براستی پلان جزئی هی یعنی او بینمونا وگر بری به 100 سالی عینی وسا پروژه هات چی کرن اگر ولی باشی بیرامد دما عثمانیا دا او رکات ترین چی بود نابرا حلب و ترکیه و عنتابه و حیا استانبولی دیچو yani ev TV vardı yani ev işten ne açıyordu be aynı belli ve ses sağlayıcı çeviyor ve İran prestij züda plana ve eve go Tahran'ı be derya sipi var grebdi o evji yak az bavarım yani sebebi heri ev جو ريدان تركا جورن عفريني او بكن جبرجو ترسي وان براستي ترسوان سروي هبي جو كردستان بدرياس بيجيني دريا عفرين جبرجو عفريني هاري نزيك بي يعني اب بروجه براستي جزودا دزگهن اولهي ايراني سر كاردكي جو وك جناب وهاني سر زمان او مثلا هلال الشيعي بيك وري yani ev hayani radayı ki Valatin Rojava'yı yani ev yani razı bibun çünkü vek hezeki Şii li baramberi beri hezeki Sünni dehindire Rojalata navindayı vek pengava Arabi hem dizanı Valatin pengava Arabi Encumana pengava Arabi o her Mısır ve Suriye ve Lübnan yani ve yekiti navanda نزيك بونا نافواندا دزگهي و اولهي و دات شوزا يعني او لبارانبري وإجبار ويجي خوياي يعني ولات الرج آبائية جي دخاصن اتشتاو ببين و دهيز دندري رجالات نابي داو ببين و كاربن بيتر دمي دهيز شي ببين بيتر كاربن كنترول بكن ريا اولهية را كواتا دكتور او ايران يعني بديت ناتام طبعا ما بحث هلال الشيعي كر 16 اكتوبر 2017 دما هزن حشد شعبي هاتينا دوس خرماتو دا لسر اصلي جهان الشيعي حفلات جلي كرن جبركو بالصدان خونا وام هبو بجينا فيري جغرافيا فيولاتي جلكي جرينجا لفير دربازي روشافاي كردستاني بن ان دربازي حتى ديرزوري برقب كي البو كمال ويدا فيري هزن فاطميون وميليشيات ايراني تواجدانه دمك رور شالن خال فيري دات كوتا لجلو وكتا قلتي نهاجي بري 100 ساله و 200 و 300 ساله يا وراتن دي خودي برجوندي انا بو حتى بيقا دكتور بيجي برسكدنا بو حتى بيقا روسيا نايرد بتو اوايا كي ايران بتشيتا سر بحر اسبي حتى لازقيه بتشيت لحلب ستوب كريا جبر روسيا دي همي او هيزا خوي لشكري داخست رجلات ناوين جبركو جي خابك رجلات ناوين جبركو yani heger Brasil dedi Libya jidest devi çu ava yani ve ava germem de bejin derya spi ve heger Suriye de ser ve di tücce ve neminic bervej birleşkeri da ket ser abi o herdem keşe dinavbera döndüre ser coğrafya Suriye keşaya gel her mezin gavre dinavbera Brasil navbera İran'ı ve روسا داية لإيران بيجي من عقصا يعني استثمار كري يعني جي صالد حشتي وحيار وجي إيرو تشد واري أولهية تشد واري دريا كريني راج أو سنترا حلبي وسنترا شامي همي خدانوي إيرانيين همي شيعيين
يعني اف بلان چی دبیجم خواستم بيجم اف بلان جزودا هاتی چیکرین لی خویای یعنی هماهنگی جی هی یعنی هماهنگی حیا رادای که جی او روس ناقاز ایرانی جی يعني جخابغه يديني جبرجو هجر وإيران أو هل وها طيبات إنه هذه بين سياسات السروق بايدن قال لك هاول دي وإيران السر قوة بيني يعني دبي سزاي سر راكب يعني قال لك أو سياسات بايدن صارت حفتي ده بس صارت حفتي ناو وحين هجر أم بقر قوي سياسات بايدن جوير وجرا دبي قال لك أم نزيكي إيراني ببين قال لك أم أو هوالبند قدم شادا عيني وسع تركيا البين يعني هم سياسات امريكا براسي وسياسات ولات روجافايا او هيز البري جو دوستي وان بن او بندور خاله بيجي بيرن بله ليه انها برجواندي هاتن جو هاتن بله بله دكتور طبعا تظني امريكا وايران صار نهشتها پشتی شورش اسلامی ایرانی دست بگیری خمینی چه ایرانی ویده می دجات که بالجوس اقتحام کردن بالجوس خان امریکا ویده می دجاتی دست بگیری حتی بگوی هلی تظني هوا دنیا برجواندی تایبتی لوی سردمی دیدناتا ایران طبعا تظني ایران لروشالات نوین پتر هر ولاته که دست ویدی تعامل طبعا حتى تيجوتن او تعامل كراستا خل شواكي اداره كرنا عراق دكه يا سوريا دكه يا لبنان دكه يا يمن دكه لبحرين طوال غولي دكه دقال ولاتين دن حتى او شرين هادنا بين اسرائيل وفلسطين هيا دستويته ده حركه حماس قنبلات دته كواتا تنابي نيجل ولات اقليمي شانس هري بيس ايرانيه كو بولاتك جلكي بباندور امريكا جي اجبار بك بهد جرونه إذا هو صبيه نعم دبينن أمريكا إجبار كريكو هر الفيينا الجالويرني يعني إيران يعني إيران تايبت دواره لشکری را قال لك شهرزايا اگرم باش بخونن دو استراتيجي آوده بالا قبل هر دبره که ميليشيات الخط شيء أو كرنه والنهار دما داويدا جي نا بشيويك الشيوية أم دبينن أو چکن بکار دینن درونا هم دبین درونا بکار دینن نها و درونا همی نها دگینه لیجین کو لشکر و میلیشیات و ودرین ابی انگلیسی پروکسی و ودرین به پرچه دشینن و اولو درجی دید سرهم yani هدی مترسیه که لشکری چیرکی yani beni bu yani reveberiya siyasi çi paytexta Şamê çi paytexta Beyrûtê kirî bin destê xwe salet heştê de heya rojeyîro lê niha li ser astê ewlehî li ser astê leşkerî gelek niha pêşvaçî û em dibîjin niha mesela metirsekên mezin li Bexdayê çi biye او فروكن اف 16 و فروكن سو 4 و فروكن اف 16 نا لبغداد و بينجو دو فروكن دن هنا او كامبانيا لاكهيد مارتن و بيرا پیمان چیکرنه نا هفته کسی کنترکتور ویلو ورنه دخوازه پنجی وگرنه و 20 دیجی دبی از دخوازه وی فروکنا بینم هولیر و سلیمانیه او چیه تی مترسی ایرانی تی يعني ايرو دبي حكومات بغداد نكاري ما بفارس يا دكتور طبعا جوارتنو و جوارتنن جيوبوليتيك اندبر دانو که کردان جی خودی پیگی خانه و کی سردمن هشتی او هفته او نظام کنگینینه نوصا اخاخای حکومت خانه ازین خانه يعني ايران ولاتك بهزه اقليميه كيم تا زور باندوريه لسر كردان هي نه كيم تا زور باندوريه لسر كردان هي جبركو دو مازنا پارچا كردستان روشالات كيفت چارچوبه جغرافيا نهايه ايران دا گلو بهزبونا ايران اللي بده بره بي اي و كنت زاني هزا بده بره كيش عضلات بتره سلاح قوتر او دخوا ايران سلاحيه دنيا كمليشياتان يا دكتور كواتا بو كردان هزبونا ايران چيه ده براستی هماهنگی هي دنبال ترکا و ایرانی دا بالغ قبل جيجيروا ايران وجروجلات و ايران تي ج يالي باكور و روج ابابا
Türk bileşkeri xwe bingehên serbaziyê ava dikin. Yani metrîsî gelek mezin ser Kurdistanê heye. Lê di aynî kata di aynî kata jî em peyamên yani paytextê Amerîkayê çi Brîtanyayê çi ew peyamên wan jî dibêjin ewlehiya Kurdistanê ji ewlehiya me ye. Yani îro birastî eger Kurdistan ewlehiya wê ne ji ewlehiya Amerîka bayan Brîtanya bayan Fransa ve welatên Rojava ye wê ji zû da wê ez bawerim nearamî ava bikirana di hundirê hewlêrê bixwe da. كواتا دكتور اوي برسك جيرن جديد ناتاز بان غوارتن و غوارتن فيدا بريدا طبعا ام كردستان 24 تاوين بما جيرن جبينا ريكورد سرنجاي رابكشين يعني امريكا واد بيجي تواجداي لبر هيا بريطانيا هيا فرنسا هيا المانيا هيا ولاتن بيز لفيدا برا الهولير اللي تنشتما مزنترين با كونسول خانه امريكا هيا كواتا كرد برجماندين كردان جيوبوليتيكا كردان هم دابسانگينه گلو بونه بشكل استراتيجي امريكا بونمونه وكا سعوديا وكا اردن وكا امارات وكا قطر ماشي بباريزا من وكا اسرائيل يجيبونمونه از باورم د پاريز نه از باورم د روجي ايرو دا قال لك يعني او ترك وريجيما تركي وريجيما ايراني وبهما هنجيل قالها وبهمي هذي خاي لشكري واولهي كاردكن يعني وهم وديد لباكور السوري دما تركي كاتي جبرجو نوچاي خدا وكيلي قلتن ام ناقصن كردستان دل في دريتشي بي يعني او جويد درس جبرجو خيره ادي هرما كردستان باشور ادي بير خطك السور ادي كسن كار در باس بكي جبروي همي هماهنگی دنابر هر دو هزار چه بی کو کرد نگینن آرمان جاکالی خویایه جی دستی وان جی درکت تایبت ام بیجن باکور روجالات سوریه یعنی کردستان روجاوا ایرو اوج هدی دستی وان درد که ایرانی و ترکیه خویایه یعنی امریکی باش سرویت تشتی و دمین داوی تایبت دو هفته داوی دا gelek ser rawastane digo her du herim warin parastin taybet yek jwe yek yani yek sebeba go metersiya Daişi hin heye adi diye metersiya go bak cenab-ı destpeki meakvin go İran negini derya sipi ava gelek metersik mezinin ba Rojavaya جبرگو هنگر بگیره دریا سپی و بسانایی تروری بگینه اوروپایی او گلک ویدش تشتیدی ترسن جبرگو ایران خویایه و حیا نهاجی همی يعني رابور هنه دست سنترين اولهيه اللي بدرنان جو حیا نها او شر لاوي دبي لاسرائيل انها حماس دبي همي راكتين اوينه راكت ايرانيين بله دكتور كوتي بتاعت جيلور ولو داري دكن هبده و باليكاريا باسبور ايراني لو داري بله دكتور داول دين جارك دي زتو باب رابح جيو استراتيجيا كردستان بكن جدار طاقه افيل تركيا باكوري كردستان لسوريا روش عبايه لروش خلات بجمال ايران جي روش خلات بيغا في المريوان افيد بين طهران واصفهان وكاود بيجن اصفهان اسفجان خو باشور كردستان يجي توزاني روشاوايا جارد بيت بيتر بحسابان برساجلكي جرينجن دكتور احسان افريني سياسه المدار لباجار مونتريال يا كندا قال مبو قالك ايش دكتور بس